Kurusma tu karabwana keluarga dan bayar tepo kalau bagi tamas soranasam lako olona tu paparenta lako tiga yona tu parenge ambe indo sulu masoranasam cara komintu keluarga di kuata pamatan di penanta pa saja pakende pa kudian pa sabaya lang ampo amatua dolo jomai latang kate nenek lamai banua la di pareke de doi nam pentrominanda ta basamaya seluruh kapatuan anta senisa-nisa. Mari kita berdoa si soka sanambe na pena masalo amin. Puah makuasa tu kaburu lakukan mintu panamba malapi ini melalui itu timu puang menyangkilan kamasusan apa peran luka masalah nasam angkiram kumakur semangat mati Allah malapi ini belana tuntung kisah di mama semi tuntung bang rodokan masalah nasam lantik kamasusanki mati Allah mi puang kusara katongkonan lagi paran nukti Allah yati rampok kami upuang solangkan ni pamatotokan ni siap pakatanakan ni deno panalan di katong kunangki untong kon ya lole ko nate tumatuang pineneki Maria sumbung duni kabe ampa malam tanga-tangaki maranukan kumama tetelan kapatuanan nalako Yesus Kristo ia te indoki neneki tumatuangki larang kumarampa mati oromi ada paranduk itu katua malabi tontong salakona Lumang kami anu lakumintu taumi mapatong kamu lahan Yesus Kristo. Totemu puang latihan kate toma puangki lamai banua. Alki patore dero inan ketuanana. Deno kami tontong pasaki kamu soranasang di pamatoto kami dalam desa kabupaten Botimo. Anak itu tato mari dari situ dalam paparayami. Pagare itu nak kesalahan itu puang ni. Mati dalam puang kipu Yesus kuma pelabat kesalahan ki tutu ma parenta surakamu na pena masalo totemo sia tontong sarakona amin si sola sana ambe na pena masalo amin ya pagreto anak kapora te nenek paling nak itu nenek lamai pano sabu kudok bukada anak parampon yang napiga perlu kate tedong lamo tarampa atau temo